Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita sedang di bandara. Nah, kebetulan saya ada mau coba beli minum di vending machine. Oke, kita coba. Sekarang kita mau beli minuman di teh botol sosro vending machine. Oke. Kita pilih minuman. Ini satu. Saya beli dua. Ambil di bawah. Nah, sudah. Tapi botol seperti biasa. Minum. Nah, oke, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Terima kasih.